Tukambiria bunge ba kaunti ya Meru nende nibaumurite na muthuro uyu mwingi na kwithira bakiwa bo batithira bakienda Meru wetanilwa na Mount Kenya ringi bakiwa nende barenda kuwatanira na rutere rwekamba kenda bona Kenya kawitia maendeleo kuma kire thirikari bobo yete nyuma ya ngutu nende kwithira chietambwa ati kono kwa gavana Kawira Mwangaza kire nyumba ya seneti kwithira kukiumania na ntuba rutere rweko ntubara nende bona kaite kuthuria atongeria bana kinyaba mubakari ba kaunti ya Meru akaribane nende bakuma Meru bedrete bakiwa bo kirema kethera kikina makaitene kalaka kuringa kura na kura ciathire kuringwa kirema kethera kiiterenge ntubara kuwa batete kire mwanka thaino mwanka bone Kainya kakwithetera bobare bobongwa kwa wako mirandi yawitina mbere ndikimo kya mantu yare yethirite ya kithuria bainge no ntu mwanka nende Meru batethirite baketha kuma thirikari ya William Ruto uraba kethira bakirira kuma kire thirikari u Harambe kwa miaka 30 kangi ndene ya kieni kia siasa ni kwithira nende kwina ngwataniro ire ibwitha kwa kinya che kinduriyo kendo teithia nduriyo kwithira ikumbana kirithurano gema ni kimwe kikundi tabi kira kithira nende kikiotethana kia Gikuyu Embu na Kinyameru. Maua ni Azimio, si Azimio. Tuchoke nyuma nini twithira tukiona nara kumbika kwithira nende kuretete thinei kire kacha cha kwebelia ngabana Kawira Mwangaza gitini nikone kire ya siasa barutere oru rwakirimara bakionekana indi kuthetera ngabana ubukatha atongeria ba muno ngabana anu iguru Susan Kihika wa Nakuru na Kinyasi Moses Kuria barabonde ni bakirimara bakioneka utonyera muno kenda kono kia ngabana Kawira ontubura bwethira bukioneka kuthuria bukatha atongeria ba Meru. Meru has come of age. Tafadhali wachana na Wameru. Hii ni mara ya pili. Kasi yako na mdomo yako ambaye haina break. Piga siasa yako. Kiambu, watu wa Kiambu walikupa kula 20,000 na tulikuwa tunafikiri wewe ni mtu ondari sana kisiasa, lakini watu wa Kiambu na washukuru sana kwa sababu mliweka Moses Kuria pahali anatekana awe. Kire kachoyu mabunge mpurwa buri araikia migambo ya manto yarakoneka nende yakaya kuthondia ya Mount Kenya East. Huu ni wakati wa Meru kusema bendera yake simame. Tunaongea mambo Mount Kenya East, Embu, Meru na Tharaka Nithi. Na wewe ongea mambo ya kwenu Kiambu. Tukiumira huu abunge baba Meru bethira nende bakibutha kithibia rikoneka buru kuthiria uchorebu na ngwataniro ya gema amwe na kutia bebelia kire ngwataniro ya kiremara rentuko yagoro abunge baba kaunti ya Meru barethira nende baita kulungira bachorebo baikamba ntobokoneka ya ndama yonende ya gisiasa na kubwithie kundi kengi kitegema ende kira kiombika kwithira nende kire kiekamba na Meru kinya kithira hatirarerie na ndene ontobu mabunge wagisio bunge kia Matungulu Stephen Mule auga bo bakethira bakiwatanaira na witana mbere ya gintu kimwe. Sisi kama wabunge kutoka ile eneo ilikuwa inaitwa Kaskazini kitambo, tumeamua ya kwamba tutafanya kazi pamoja na tutasonga mbele na tutatembea pamoja. Kwa hivyo sitaki kuongea mengi. Kitu ile nataka kuahidi ya kwamba tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Niri imbibi byongwa biretete ntwiko ya gisiasa. Ntuko itekura ithiri munini wa rais Rigathi Gachagua nethire akiwa atetikiria nende kwithira akiona akirimara kugaukana nonto ikanguka kura chio rais. Na hatuwezi kubali tuaibike. Na mimi sitakubali rais aibike hapa nyumbani. Na ndio hata Meru siku kulikuwa na shida. Mount Kenya ni backyard ya William Ruto. Nikaambia watu ya Meru amwezi aibisha rais hapa Meru. Na tukatengeneza amani, ilikuwa governor, wanasosana na MCs. Backyard ya president ni hii bonde la ufa na mlima. Hiyo ni pahali ya amani na kutulia
ndio muweze kuvuna kwa hii serikali. Bumwe wabura bumbike kwithira bwiyanetie na nthama hii buri kumania na ruterero kirimara kweria kuregana na ugambi na murungamo yu abunge ba tabura konekire ni ndikiro aria rukurita itine ngabana Kawira Mwangaza bonge na bono bwethire kinya buri abunge bakoneka batiwiritwe ni thirikari nene kumania na mirandi ya witina mbere. Bumwe burabwe werune bukatha ne kumania na kigina kia bilioni 21 ira chiethirite nindi kia thura wa chamanto yegie mirandi barabara ara kaunti ya Meru yethire kia mukaire chunchi kike muno kia mbecha hii na njira ya kwamukira milioni 60 aki ikaringanithwa na nteringi iria Monel Gayo mara kwetira yethirite kia mukaira bilioni 1 nio kaunti ya Murang'a ya mukira bilioni 2. Kaunti ya Tharaka Nithi itaigwatira kinya ndururu ya mbecha hii. Kiuria kira kinene nendiki kethira kikia kumania na nthami kurebone ndio ringe kura bukethira bukialuka. Kuririkanwe kaunti ya Meru ni yoni ndi ethirite iri namba 4 kiri kuringa kura chiokuru kia rais ara ethirite kiringa kura nkuru kia 398 chionde chia rukweka bune kia rais Ruto. Kaunti ya mbere yari Kiambu ikithiatairwa ni ya Nairobi riu ya Nakuru ya Meru ikeyeria 4. Ndamaine ndikithire kaingana buru nikona ni kinya kura no chiethire kithama na mbithire ni ndinke kurikana kia rais Ruto achindire Raila Odinga na kura 233 maana ile 11 aki kona ni ndikithira Meru itethire kimuringaira kura nkurukie 300 kiothe kikialuka bukatha. Shetani lazima tumuondoe. Mkitaka tuondoe shetani na rira Meru itiwitwa kaunti ya Meru yiyekene ni kuma thucie mwankanto Nyeri na boni konania kinya kaunti ya Tharaka Nithi no yithire kithiata nthame endo boni onto nindi utiwarethira akiarira kia ari kurekio nindi kigethira kikibutha kwa kendo chokaniria kirimara na gema na njira yotira Meru ni kwithira ichoka kwa kiuria kiu kinyani ntekumenya machoki yakyo. Kiswahili inasema mwenye kuvaa kiatu ndiye anajua hiyo kiatu inafinya.